Ubushongore n'ubukaka bwa pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje guharanuka uko bwije n'uko bukeye, cyane cyane mu myaka 20 ishize aho yavuye ku mwanya wa mbere mwaka 2006 ikagera ku mwanya wa 10 uyu munsi. Abanyamerika ubu bashobora kujya mu bihugu 180 ku isi nta visa basabye, ibituma Amerika iba ku mwanya wa 10 ku rutonde rwashyizwe hanze na Henley Passport Index, umwanya ihuriyeho na Iceland. Ibi rero ngo biraterwa n'iki? Biraterwa nuko ibihugu byinshi bishobora kunganya amanota ku rutonde, aho Amerika iri nyuma y'ibihugu bigera kuri 36 bitanga ubwisanzure bwo gutembera ku rwego rwo hejuru ku baturage babyo kurusha ibindi. Igihugu cya Singapore rero nicyo kiza ku mwanya wa mbere. Mu mwaka 2006 pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu zikomeye cyane ku isi. Icyo gihe yari ihuriye ku mwanya wa mbere na pasiporo ya Denmark ndetse n'igihugu cya Finland. Ibi byashingira ku kuba abaturage b'ibihugu barashoboraga kujya mu bihugu byinshi badafite visa. Ariko kugeza kuri ubu hashize imyaka 20 ibintu byarahindutse cyane. Raporo nshya ya Henley Passport Index isanzwe ikora urutonde rwa pasiporo zikomeye cyane ko imaze imyaka 20 ikora uru rutonde, igaragaza ko Amerika ubu iza ku mwanya wa 10. Ibi bivuze ko hari ibihugu 36 birusha imbaraga pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Henley Passport Index ikabishyira ku rutonde pasiporo z'ibihugu hashingiwe ku mubare w'ibihugu umuntu ashobora kujyamo adasabye visa mbere cyangwa se akaba yayihabwa ageze muri icyo gihugu. Ibi mu ndimi z'amahanga babyita visa on arrival. Kugira ngo ibi byumve neza, reka dusobanure ijambo geopolitical capital. Ni ijambo risobanura agaciro cyangwa se imbaraga igihugu gifite mu mubano mpuzamahanga. Ibi rero bikaba biterwa n'ukuntu ibindi bihugu byibona muri icyo gihugu nk'umufatanyamikorwa mwiza. Christian Kellin ni umuyobozi wa Henley Passport, yavuze ko imbaraga za pasiporo ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uburyo igihugu cyubahwa kandi gifitanye umubano mwiza n'ibindi bihugu. Ahangaha ushobora kwibaza, imyaka 20 ishize umubano mwiza hagati ya Amerika n'ibindi bihugu waba waratakaje imbaraga, ubu ntabwo gihari nk'uko byari bimeze? Yego, nibyo koko umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu usa nk'uwatakaje imbaraga cyane. Urumva kuva ku mwanya wa mbere ukagera ku mwanya wa 10 mu by'ukuri uba waratakaje ibintu byinshi. Mu yandi magambo, iyo igihugu gifite umutekano, gifite ubukungu bukomeye, gifite amasezerano menshi n'ibindi bihugu kandi kizerwa mu bufatanye, iba imwe mu mpamvu ituma abaturage b'icyo gihugu boherezwa gutembera hirya no hino ku isi. Ibi bivuze ko abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasubiye inyuma, batakaje ikintu gikomeye cyane muri imyaka 20 ishize. Mu kwezi kwa Nyakanga ku mwaka 2026 pasiporo ya Singapore niyo ikomeye kurusha izindi ku isi. Abaturage ba Singapore kuri ubu bashobora kujya mu bihugu bigera ku 192 badafite visa. Ni ukuvuga ko ibihugu 192 abaturage ba Singapore bashobora kubijyamo bitabaye nk'uko bashaka visa. Ni mu gihe kandi mu mwaka 2006 icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari ku mwanya wa mbere, abaturage ba Singapore bashobora kujya mu bindi bihugu badafite visa. Ibyo bihugu byari ibihugu 122. Ibi bivuze ko igihugu cya Singapore cyongeye ibihugu bigera kuri 70 mu myaka 20 ishize abaturage bacyo bashobora kujyamo nta visa bafite. Ariko kandi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nizo zakoze impinduka zikomeye cyane. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziraza ku mwanya wa 2. Uyu mwanya zikaba ziwuhuriyeho n'Ubuyapani ndetse na Korea y'Epfo. Abaturage b'ibihugu bashobora kujya mu bihugu 148 badafite visa. Mu myaka 20 ishize Ubuyapani bwongeyeho ibihugu 60, ni mu gihe Korea y'Epfo yongeyeho ibihugu 73. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zongeyeho ibihugu 153, ari nayo mpinduka ikomeye yabaye kurusha izindi zose ku isi. Muri imyaka 20 ishize ibihugu 153 abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bashobora kujyamo bitabaye ngombwa ko basabwa visa kugira ngo binjire muri ibyo bihugu. Iyi raporo rero igaragaza ko imbaraga za pasiporo atari ikibazo cy'ubukire cyangwa se ubukungu bw'icyo gihugu gusa, ahubwo ngo zishingira cyane ku mubano mwiza n'ibindi bihugu, amasezerano ya diplomasi, umutekano, icyizere igihugu gifitiwe ndetse n'ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari. Niyo mpamvu rero ibihugu bimwe na bimwe bikize bishobora kuba byasubira inyuma ku rutonde, ni mu gihe kandi ibindi byubatse umubano mwiza n'amasezerano menshi nka Singapore cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bizamuka kuri urutonde rw'ibihugu biba bifite abaturage bashobora kujya mu bindi bihugu bidasabye visa bakabijyamo nk'abagiye mu gihugu cyabo. Ni nko kuva mu karere kamwe ujya mu kandi karere.
aha wakwibaza, ese leta zunze ubumwe za Amerika kuba zasubiye inyuma byaba bifitanye isano n'impinduka muri politike y'abinjira n'abasohoka muri leta zunze ubumwe za Amerika? Yego rwose, ubusanzwe hari isano, ariko kandi siyo mpamvu yonyine. Impinduka muri politike y'abinjira n'abasohoka, ibyo bita immigration and visa policy mu ndimi z'amahanga ya leta zunze ubumwe za Amerika, ziri mu bintu byagize uruhare mu kugabanuka kw'imbaraga za pasiporo ya leta zunze ubumwe za Amerika. Dore uko bisobanurwa n'inyandiko zitandukanye twifashishije dutegura iki kiganiro. Amerika yakomeje gukaza amabwiriza yo kwinjira muri iki gihugu nyuma y'ibitero byo ku tariki 11 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2001. Amerika yashyize imbere umutekano, irushaho gukaza igenzura ku bantu binjira muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi mu myaka yakurikiyeho habayeho gusaba ibisabwa kubifuza visa ndetse no kugenzura abagenzi mu buryo bw'umwihariko bashaka kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi ni ukutagira ubusabane bungana. Raporo ya Henley igaragaza ko mu gihe abanyamerika bashobora kuba bajya mu bihugu 180 bidasabye visa, Amerika yo yemerera abaturage b'ibihugu bigera kuri 46 gusa kwinjira muri icyo gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika nta visa bafite. Urumva abaturage ba Amerika bo bashobora kujya mu bihugu 180 badasabye visa, ariko yo yemerera ibihugu 46 gusa kari ibyo byinjira muri icyo gihugu badasabye visa. Ibi rero bikaba bituma ibindi bihugu nabyo bitihutira korohereza abanyamerika, kuko umubano nyine ibihugu byinshi biba bibona ko ugomba gushingira ku kunganya amahirwe. Niba abaturage ba leta zunze ubumwe za Amerika bashobora kuza mu Rwanda, ni urugero dutanze, nta visa basabye, bigomba kuba bingana n'abanyarwanda nabo bagomba kwinjira muri Amerika nta visa basabye. Hari impinduka muri diplomasi. Ibihugu nka Singapore ndetse na leta zunze ubumwe z'Abarabu byashyize imbaraga mu kujyana amasezerano mashya yo korohereza ingendo abashaka kuza muri ibyo bihugu. Ibi rero byatumye n'ibindi bihugu nabyo bifungura imiryango, batangira no kwemera ko abaturage bo muri ibi bihugu nabo bashobora kuba bajya muri ibyo bihugu. Ni mu gihe kandi Amerika yo yagize amasezerano menshi, ariko ayo masezerano Amerika ntiyashyiremo imbaraga ndetse ngo yongere ku muvuduko nk'uko Singapore na leta zunze ubumwe z'Abarabu zabikoze. Icyakora ni ngombwa kumenya ko kumanuka ku mwanya wa 10 bidasobanuye ko pasiporo ya leta zunze ubumwe za Amerika yaciwe amazi. Iracyari mu zikomeye cyane ku isi, cyane ko abaturage bayo bashobora kujya mu bihugu bigera ku 180 badasabye visa mbere yuko bajya muri ibyo bihugu. Ahanini rero ibi bikaba byerekana ko ibindi bihugu byihuse kurushaho kunoza umubano wabyo n'ibindi bihugu ndetse no kujyana amasezerano mashya kurusha uko leta zunze ubumwe za Amerika yabikoze. Ikibazo benshi bakomeje kwibaza, baribaza bati, ese Amerika yakongera kuzamuka ku rutonde iramutse yorohereje abaturage b'ibindi bihugu kuyinjiramo nta visa basabye, cyangwa se umutekano wayo usaba ko ikomeza gukaza ayo mabwiriza nyine yo gushyiraho visa kuri ibyo bihugu? Iki nicyo kibazo kiri mu maka hagati y'abashyira imbere umutekano w'igihugu n'abashyira imbere ubwisanzure bwo gutembera n'ubufatanye mpuzamahanga. Umubano mwiza w'ibihugu cyangwa se diplomasi ni imwe mu nkingi zikomeye zituma pasiporo y'igihugu igira agaciro. Uko igihugu rero gifitanye umubano mwiza n'ibindi bihugu, niko abaturage bacyo barushaho nyine koroherezwa mu gutembera muri ibyo bihugu. Hari bimwe mu bigaragaza uko diplomasi igira uruhare, aho diplomasi ituma habaho amasezerano yo gukuraho visa. Iyo ibihugu bifitanye umubano mwiza bishobora gusinyana amasezerano yo korohereza abaturage babyo gutembera badasabye visa. Urugero, Singapore yagiranye amasezerano menshi. Ibi rero bikaba byatumye abaturage bayo bashobora kujya mu bihugu bigera ku 192 badasabye visa cyangwa se badafite visa. Nanone hari ingingo yo kubaka icyizere hagati y'igihugu n'ibindi bihugu. Iyo abaturage b'igihugu bizerwa mu kubahiriza amategeko kandi badakunda kwimukira mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bindi bihugu, biraborohera cyane kwakirwa n'ibindi bihugu bagiye gutembera cyangwa se bagiye mu bindi bikorwa nta visa basabye. Indi ngingo nuko hari ugushimangira ubufatanye mu bukungu n'umutekano. Iyo ibihugu bifite amakimbirane cyangwa umubano utameze neza, ibi bishobora gusubizaho visa, gukaza igenzura ku bagenzi, cyangwa se kugabanya amasezerano yo korohereza ingendo. Urugero ni nka leta zunze ubumwe za Amerika. Nubwo Amerika ari igihugu gikomeye mu bukungu ndetse no mu gisirikare, raporo ya Henley igaragaza ko idatanga ubwisanzure bungana n'ubwo abaturage bayo bahabwa n'ibindi bihugu. Kuba rero yorohereza abaturage b'ibihugu bike gusa kwinjira nta visa,
ibi bishobora gutuma ibindi bihugu nabyo bitorohereza abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba bakwinjira nyine muri ibyo bihugu. Iyo igihugu gifite umubano mwiza n'ibindi bihugu, kikajyana amasezerano menshi, kikizerwa kandi kigakorana n'ibindi bihugu mu bukungu n'umutekano, abaturage bacyo barushaho kubona uburenganzira bwo gutembera mu bihugu byinshi badafite visa. Iyi niyo mpamvu ibihugu nka Singapore, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubuyapani na Korea y'Epfo byazamuye cyane imbaraga za pasiporo zabyo mu myaka 20 ishize. Ibibazo by'umutekano ku isi byagize uruhare rukomeye cyane mu kugabanuka cyangwa se mu gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakira abantu benshi binjira muri iki gihugu nta visa bafite. Ariko ntabwo ari byo byonyine, hari impamvu nyinshi zihuririzwa hamwe zirimo umutekano, diplomasi n'amasezerano hagati y'ibihugu. Mu by'ukuri raporo ya Henley igaragaza ko impamvu nyamukuru atari uko Amerika yahuye n'ibibazo by'umutekano yonyine, ahubwo nuko ibindi bihugu byateye imbere cyane mu kujyana amasezerano yo korohereza ingendo ibindi bihugu, bigatuma bizamuka ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'uko Amerika byari bimeze. Urugero nka Singapore yongereye cyane umubare w'ibihugu abaturage bayo bashobora kuba bajyamo badafite visa. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nayo yavuye kure cyane, yongereye ibihugu bigera ku bihugu 135 abaturage bayo bashobora kuba bajyamo badafite visa mu myaka 20 ishize. Ibi ni ukuvuga ko Amerika itamanutse cyane kubera ko yatakaje amahirwe menshi, ahubwo ibindi bihugu byarazamutse ku muvuduko urenze wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngana ku musozi w'ikiganiro, reka nkubwire ko ibibazo by'umutekano ku isi ari bimwe mu byagize uruhare mu gutuma ibihugu bikaza amategeko y'abinjira n'abasohoka. Ariko kandi kubijyanye n'urutonde rwa Henley Passport Index, impamvu ikomeye kurusha izindi ni diplomasi ikomeye, amasezerano yo gukuraho visa, icyizere hagati y'ibihugu ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga. Ibyo rero byatumye ibihugu nka Singapore, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bizamuka, ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yagumye itera imbere ku muvuduko muto cyane ugereranyije n'ibi bihugu. Ndagushimiye cyane ko twabanye muri ikiganiro. Iyi ni channel ikugezaho ibiganiro bitandukanye nk'ibi biguha amakuru y'ubwenge. Wakoze cyane ko nanjye. Bye bye.